ya kanu nyareng sadaya ngiring lagu sadaya ngiring lagu nyangkakan kau ilujeng kasadaya kau dangu wiaga anu nyarengan sadaya iringan lagu nyangeun lu jangan kasadaya kau dangu gawe lu jangan kasadaya kau dangu warga seni padalangan mere contoh jeung atikan aturan kondakana pangangunan atikan aturan kondakana pangangunan dipirik para wiaga nu senggak nawi ramana estus kakopiana saluyu je pribadina estus kakopina saluyu je pribadina seni manjang seniwati gadung paten nu mandiri ngabantu pamarentah janten juru pangarangan ngabantu pamarentah janten juru penerangan regi sabelah di Banjar diramaskeun sase sana pamugi along ngaganjar nyalametkeun sadayana pamugi along ngaganjar nyalametkeun sadaya mah calon dewan alami badan teh tambih tunggara aduh ampun sarapisan sar kaparayun pilih kabujang asar nyakti waktu kuring janji nu mimiti bos Eka Jaya waktu ngait dan biragi
cerita kang nojoledan pangersa apa api pengan anjeng nu tambelar ayeuna patut kadar wayahna pangersa apa anak anjeun sing sabar bangaduk iki natale kak pecangsa wartasku salam kamelang rasesi adeno kagemang dapung jalan kapecang campa sepurnian mana nu kongsi mere harapan pama rekan tepan kama rasa asih eta nu kagemang talikeun Bapak Asep Kurnia anu mana mere harapan kanaos puluhan mangsa walas salalamin sara kapayon cenah haji hari waksana kamalang inggih tome repa anggang tuntuna abdi teh bingung pangersa apa anas calon dewan melante kieu rasana sawangana teu daek angga teh epa anu bager ngukutin apa Hendra nah teh melit tebenang dipapalerkeun pangarsa ibu eis ate malah da kanu angga beting harita aturan bos Eka Jaya basa kuring jeung manehna aya pangarsa apa anas calon dewan waktu patuker cerita mere janji Jusumaya aya teh oom nopino kok kaendahan Bapak Asep Kurnia mikir asih no monggara aya pangarsa apa Asep Kurnia
doa ombar lamuna hayang hirup pangarsa ibu euis sauyuna coba aya mamah pian hanjakal nikmat duriat apa Hendra tersangka bet bisa pegang aya apa Hendra horeng amion ning baleban ngan ukur man tanti belat ampun ting apa Apip anu mana apa anas calon dewa panungtungan beting harita aya pangarsa apa anas calon dewa kabagjaan aya pangarsa ibu euy katresna hese mapa terakenana lila pisan arek janglarana abang mandor nyeri perih ayono salamina panutan gening tersangka anjeunna geus boga gantina sor kapayun penting anu jadi saksi sor kapayun pangarsa apa anas berwaktu jadi mimiti apa Hendra kepinu ku pangarapan orang paduduaan di baturiat no endah arek pilih pikanya tetangga gening tetangga tepa orek kieu barokana nyadi aya bos Eka Jaya anu teu pira salira arengorkeun ilmu ngada jadi benten raraosa Ratu Pos Eka Jaya cacakan ketebon adakan na ayeuna apa Hendra kapanda panah asmara
sorot soca sinar cinta nembut rasa. Apa Anas? Aturan apa Anas? Oke. Gorilapna lir inten pinuh permata hati nganten kabawa imut salira kayak pakarsa apa Asep Kurnia tapi aduh pakarsa apa anak iya rasa eta no kagema naonan eta hayangan tadi kumaha hayangan mustika pamaka hareng akhir Bapak Hendra tanah asmara majar apa Hendra kola Gorilapna lir inten pino permata rasa endah Pak Anas calon dewa nutaya bandingan nama Nukiwari pakarsa apa Anas tadi pikir siang wengi ayat tepa naha hati tepa babari picana kataji birahi teh awas sing hore malina ati mon teu jadi sok sieun tekanan batin lamun hati pinareng kabiruyungan abang mano aya pakarsa apa Anas calon dewa asanu urang dua aduh lir bulan dina lahuna rasa asih eta rasa dedeng lereh dina kaleh maneh samping hejo nojan ditontonin Bos Eka Jaya enggal kapayun samping anu jadi panyilekan alah aya Bos Eka Jaya Amun kongang mah ayang ngabogan Bos Eka Jaya deui pakarsa apa Anas calon dewa ciri keur waktu anyar patepang samping hejo nojan di lamunan apatis yo aya kabayangkeun Bos Karsu
gertepung monggaran rag-rag asih aya teh oom cinta doaan moal luntur bos Eka Jaya kumang bulan-bulan samping eja Ari Sulam Hera amun dipake bos Eka Jaya lamun eukeun midang samping eja dipake kamelang apa Hendra iji ciri apa Yon waktu anyar patepang ampun ting apa Hendra sok lengiten kana samping hejo apa Hendra anu bageus mun dipake apa apit sok resep nempok alah aya apa api samping hejo tong dilengitkeun apa apip anu bager hiji ciri keur waktu anyar patepang sok lengiteun kana samping hejo amun dipake apa Hendra dangdut resep nempok aya samping hejo apa Yo tong dilengitkeun iji ciri keur waktu anyar patepang janur gunung sakulung banjar patoman apa Hendra anu mana aya nuju ngibing katingaren wong bagus gating tengkane apa api aya eling-eling Ya, Mas maka Apip. eling Domingkang bumi alam bos Eka Jaya dan mama jangan baik rangga tanya dapang wasa apa Ion anu mana aya di payun janora gunung sakulang banjar patraman apa bos Eka Hendra Jaya kumaha dama kadingaren mamah pian wong bagus mah gasik tekene ala iya apa gunung Ion gunung digawe sawah angel temen ngabanyoknane kanyal-kanyal bos Eka Jaya Dereng digawe susah apa tisyo angel temen ngelakonane talet timbak lok duit teh apa Hendra ala anu iya bagus. apa Hendra Ara duwe nyelang bae karo koncone asik ora duwe duit nyelang bae karo koncone asik Tole
Demorono ana putri sing gaung bae putrine apa iyon ayo apa iyon yu rupane klanting kuning iku sing dadi asamane tole tole simbok lop duite klanting kuning iku sing dadi asmane Slenang sutra kang diwen nali kaperpisahan koe janji urip laleaki uis tahun aku tasah mikirake kui hati kusu malah ning kono kui piye kabare ini lingkoi aku nyanding selendang sutra kudi aya apa iyon Nosing tak puji kusir mau engkau balik ya nari lolan muka sing tak impipi enta aku loro selendang sutra kuning jadi tombol ini lingkui aku nyandi selendang sutra kuning aya apa Hendra masih tak puji kusir oh engkau balik mana nyari nyari teuing jerit ati ditamelarkeun moal beunang kudu sabaran aduh alah yang cepiki dekat teh teuing indit isuk balik-balik subuh urah tunggu mukakeun tulang batin nyeri nyeri sorangan aduh alah yang betega teuing nyari moal beunang diubaran akajana tutup kurang bae gete panasaran ngomong pengolah keneh mempenga bicara batil bae geras serahkeun lalak pilu sakalian Ki Ardasip dicagatilan ditanya si makalahkan ugut-unggutan akan mana cinta motor kaya suratan Ardasip ditilang galagapan kalau kepenak kendaraan surat-surat tah gancang gerak kumplitan sadia simnya itu STNK pajak jasa rarga ulah nyepiran kebuburan tepokasi ulah nurutan kalakuan Ki Ardasip ulah nyepiran kebuburan tepokasi ulah nurutan kalakuan Ki Ardasip sim 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 boy sin 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 boy sin 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 boy sin 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 boy sin 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 Ki
laksana durian geningan kayak Bagja asih no gencang sorangan asih no gencang sorangan ayam tukung sabar mak no asih jadi layanan no asih jadi layanan aturan apa hendra ayah lain curug asik ari saya lain hujan hiliwir angin-anginan ayah bos Eka Jaya angin-anginan kunang-kunang kahibaran asiuh deui lain curug saya deui lain hujan hiliwir angin-anginan kunang-kunang kahibaran tumiladi aduh boxer ditonjokkan aku adina lila-lila eta beki bosen sing horeng gaya gantina ari siuh lain curug ari seah lain hujan hiliwir angin-anginan kunang-kunang kahibaran tumiladi aduh boxer ditonjokkan aku adina lila-lila eta beki bosen sing horeng aya gantina asa hayang angan walu hadi oncoman asa hayang eta geura wau rek sawuh rek di oconan ari siuh lain curug ari seah lain hujan hiliwir angin-anginan kunang-kunang kahibaran aya listrik di masjid caangna ka pabrik Cina aya listrik jangkung alit karangan dina pitina aya asep cingkleng tor nyawer nyawer asik alah asik aya teh oom teh epa aye alah kembang berem nu bareng kembang bodas nu baradas kembang berem nu bareng
Alah. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Awas. Ayah. Ae 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 ae. Ae 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 ae. Ae ae ae. Ae ae ae. Allah, asik. Janur gunung cakuron banjar patoman, ketinggalan ketinggalan wong bagus cantik dekane. Lisut kali jatuh jero banyu milik, penangkoten menang joten atine puar balera. Janur gunung sekulan banjar
bagus kasih takane turi rawa kulintang kembang kuyanti kurandangan koleti sing eman maning wakul kayu depone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan meso sali kedang jero banyu mili menong sate hatine balar baleran pisang gambang ora bisa nyuli bisa nyawang ora bisa nyanti nyandus alas jambune kuning wis lawas ketemu maning jambu alas balik mana wis lawas kula kedanan Nelak jaga balita babalian palosna tepa Canacan di kantun mohon Sor Bos Eka Jaya Tacan Kapayun katanya Bos damau musna Bos Eka Jaya Enggal Bos Eka Jaya Canacan di kantun mulang katanya tepa damau musna warga seni padarangan meretan saja atikan tiap tulang mudahkan apa wangunan Wiraga anu nyarangan sadaya iring lagu nyanggakeun mah kawilu jangan kasadaya dangu Curug Agung negeri Bandung kamalan jeung wiagana kamalan mah jeung wiagana nada agungnya paralun nada jamar hampurana nada agungnya paralun teh ai pegang da hampurana ya kana nyerengang tadaya kiring lagu teh epa nyanggakeun kawilutan nyanggakeun kawilutan katadanya kaum lehu ditelung tiku pikiran dipapai tika anggan tato ya di mana bakuri jadi lamunan janur gunung sakulon banjar patoman kating aren kating aren ong bagung gading kekaneng Beset kali kedung jara panjang milik menang keten atine poler pangeran irang kaparane wong irang mawong irang capaane janor gunung sekulon mah banjar patromang kadingaren kadingaren wong bagus asik tekane turi rawa turi rawa kuliah tang mah kembang kuyanti kerandangan kurandangan koleti sing emana maning dakul kayu cepone wadah pengaran
dewekan misus kali kedung jero banyu milih anang sontek atine balar balera eling 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 mangka eling romengkang maromengkang ning bumi alam romengkang ning bumi alam dan mama bayangan baik ragataya pangawata ali 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 nang matane ojo lali ro koncone balung 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 langka dagingi sing ditulung langka elingi sing ditulung langka elingi dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ijo-ijo kodong rambutan duwe bojo tadi kebutan listut kali dong jawaban milik menangkapkan atine bola rapalera sisang kambang rapita nyuling sisa nyawa rapita nyanding ijo-ijo godong rambutan duwe pajak bangkok rambutan janur gunung sakolon panjar patoma ketiren wong bagus jati dekane litut kali kedong jero banyu milik menangkote natine bolar baleran bos Jaya anu mana menangkote atine bolar baleran jenor gunung sekulon Banjar Batroma wong bagus kasih tekane turi rawa tulintang kemang tuyanti kurandangan goleti sing eman maning wakul kayu japane wadah pengaron kapanane ketemu ana deweknya misus kali gedung jero banyune mili tali atali menang setir atine balar balera ayak bote Jaya wakul kayu japane ada pengaruh ayat di mana bos Jaya japane